high so no say oyi dollar ina osan within short times can san no be say that's right wo adwuma aye boso me so etua ka say wo bo aketua kire na ontiase no ontiase ni ya dumbi na sabi asasi tese ye kure nipa de timenye enye papa sa we ye toso mienu ejanu mu a mamin kan bro okay fathers who have lost spiritual connection with the greater Father in heaven. Okay. Ejanu mu a wo mu ne obade nyankopon tem enye. They have no connection with God intentionally. Wo bi ho a edin nyame no kora wo mpatie. Hwa abode a etia sasi so abode o. Abode bi a tese meka se de se dua bi humbire ade amframa kora bo ebetimi abono no da sani gina pa sasi su tumi ka se onyame ni ho enwanwa papa na sabi aboa kora timi kasa nko nkasa aboa so tumi kasa ko nkasa nyame enni ho no da sani nyame abone se ne nseso ene ni subanso yo nipa bi ho a wo mu mpe nyame edin kora ne ho bibia yehwe. Such fathers have lost their birthright, the authority to invoke blessings. They can bless. Ebi kura source no wasenya mindi ho no. Wapenya mfufuro bi nso a eho ene ne tumi no ohhehwe free. Sa gya no nyina hwere wontumi. Da ko pa ho asema ode ne sato so a ka hu se ne ma pi no ode wuwura mu. Hwe Tofie. Endo ana me kyere ehinta sem miensen faja ye ho wasoro wa mokom na emu ba ko ne se enei a ye kasei ejanum wajno hade amanjo ho ba yo enei a ye kasei ejanum boni a omo beye boni ne hu sunsanso no se wo yo bi a wonim ne nyame ahyehya ensese sunsanso no enyawo kanenu a na adum no maaye no ye wo mbrase no me kamra me nkamra so nyame mra nsem du dabi emra na ebo ne na ginkwa no be ye hu dawuro a kire se moja bi be hwiagu aha sabre no na se eja bi ye boni a onyankopon hyehye to ho se eho asotwe emfira won toatoaso ba ko so nkopem 9 yeah okay I think Exodus na okay aha ana Jeremiah nso hye ho nkom to ho se nabi beba onyankopon bema ye kasa asesa ye nka se eja bi de abuntwere na ebasen na ekofem dabi onyame chicha oni ye wono no okay wonnim di abonsam de betiawo okay enti sekoba se me papa Fancy akwahene na nabrabo bo ye nyina ne ho ntansa ebeso awa me amemetim ba bi na ebeso am dabi onyame asesa san hyehyɛ no okay but wonnimu a obunsam de bedunya enu nti na wo ye deliverance ministry no so wo mu teach about generational curse they should put it in the right context enti san na nkyerɛkyerɛ bɔne no mo de ba wow enti di hu hye nipa mu ema abrabo yi kura mu ensohwe ye normal challenges no bebre attribute ni say your spirit your curse okay how na brabo be na da form ewi ase fa na brabo da form brabo na form brabo na enti da brabo a ye boni mu akansie ni mu hawa ye ndamu no bebre kan nyina aboa no a ye say generational curse ani ne no so kra ni asofo no preach pa generational curse e dey na fa generational curse se generational curse ye kire mu akire wo a wo be tia se ba okay enti wo mu hwe ni yie ni sa ne ba ne ma no na e hadwene wo na ben ya na hadwun kran so obewie no wa kire se gi so obi hume yeah na se ne aso na wotumi bi a yes kire se bibi hawa ono ni ba obi ya ntimi ntene sa o ni nyina ye ne ma nwona ya emfa kwem enye kristosom but nkofo bi di kristodin no after as a gospel songs ya bebrenya gospel oh samu oh no nyesa ofa bible mu nsem ba ko mienu di nkontimba chi konkontimba hye frafra was a gospel papa wabo yesu din wo mo dabi ana wabo ubetima bo yesu din wo gospel nyumu na nya gospel sa akire ye behwe what the meaning of gospel yes edi akura no a
eto bibia me dwen kwa me ntia ma no kra de bebre kro mo nwom metimi kra ntubi di nyina kwaya kutia ena nyame wa ma obi se awurade wa ma ye okun ye ni o how possible man egu na me ni hey omo pre omo ho do no say anyum wo we no yes anyum wo we obi ana etwere so na wo twere obi nso te kasa esesa wo de to base de ko mo bi hwe wo kasa no a wo di compose no anyum no anya say kikiri naja DJ Fuene musumba jejeje ho wende Apostle Tofiakwa kumne nkoma ye pono e David na no me kwanka me koye bi ma me nya sam ti se bi mo bi e da kro ye be se na fasade no na ye di hu nkomo e wo show yi so ai na fe hwe gospel musicians no wo mo emre wo hu asema huhu magya no mo a wo nyame di wo no mo kogya won obia wo ni onyame di na kogya no me se si ametie yehu anyankopon de me ne me yira begyawo ti wan hwe me yie na me ho basem a ne eja Tofiakwa wa o ani asam dam so o ba musu de se nyame ntimo mo ma asam da se nyame nti asi David obia wo de nyame na kogya no sa ne nyame na sasi so ai enti na obra na me bi bre no ai obi o ha wonhia no bofo wonhia no nyame na kogya no nti basa emensunsan so boni bebre ba na brabo so aha dia na si ehye sade no enso pa awade am kreti mbasa obi o ha na awade ane no ware no ebura awade so sa o ye woni pa bi sa o ebura awade so na akwati se nnua bi ya busua atenka no ye soronko do amwo mamo ho from sookrasi a kwa mo be fa so handle no a kire se muti se abusua sa na basa 24 hours ntwam wo mo nsam kam yes to da kura obi nsi nkonya wo na nyankofu na na se wo mo ye yi sa no no mu san a wo hia ne ma bibiri sa da tie Tofiakwa ani mankuna eja ensesa wo ko ho a ma wagya ye etofom ensesa wo ye ja woni nyame ntem asem otwema nso there should be connection between you and the Father in heaven because to me now want to say no source ifri eja so very very important what question mama yenko enim nia etwasubio eye irresponsible father who put the life of his children at risk so because of neglect of social responsibilities as a father wo bu nani egu na sudia esese ohwe wo ne ma ho ne enkoda beda de enkoda bedie de enkoda benom enye na sam ofisi ono oba ne twempena endi won hwe no ofisi oba no ye ne hi na etobribi na hwe sika pa bi mu kase be ma woni ne ware ye be ma woni ne ti be ma woni ne wo ye sika oyi a day ana 1 week edemo ba say on fan hwe enkoda na setre mu a na minim honhom kra mema ne bi wo koyi to the extent to say bi kra de 20 Ghana a week a day about 20 kra de say bi manya bi wo na operativo ezai Tofiakwa we am almost be say 8 cedis so 7 cedis bro we no maku nsia no me turn 35 Ghana na 35 Ghana no we nkwa o say na o de mo ba say mo da mo no so te si ye de emienu so ne dining table nso ni pension na tran a space of 2 you said that ka konem so just mba ho tu ba ho na de ba kwa kan na fele na isi so dan no ba ko na wa chire ho mo say media me ye na kama me ye na burukire standard ba jo ndem fa ma me media ajan mo mu bu o mani gu o masede so sudi so Tofiakwa utumi na wona say Jan is gone ye nia obetumi ohia wa Africa ye nka say sebe wa anye bi
kakra so betimi se pa wo pa kra na obedi adwumaden bi abema sam fifire ye be ye a wo be hwese oba no kra na wo de wuntumi nyama no nso no so o me wo suku nsam wo adidie wo mo ginagina kwa ho sresre wo mo wiewia nkofo niema wo de wo mo asesi abobo ya na nsembra bi ye de abasong no eya ma wire ho yes ma wire ho no me yin so ye hyemra nso a menim nhwehwemu aye ya ifiti preoccuped hyemra sa emra no sa no odin bi sei papa on say no kra wo mu ye say yen ya bibi ma mu ha no se nipa 100 wo sora emu be say 5% and adwino mo fom ho sandeche because amra no a ono okotena se ahye no enka ne ba enka di ono no omfa ho se mra no ba mu abu ada se ema wabrabo enkoso enye ne business trouble bi a wonim ne ekoso politics mu aya ne yenhye ne so wo mo a ewo sika ya na omo pese omo nya tumi wo dwadie so omo tumi ta isa de no Tofiakwa bi on the sponsor wo na wetima be kemi panyi na watoka se ye adwuma ovi se cast no abobo ya na ma cast nko na Menim obetima influence to come out with the law to affect some people say be ya onon interest be adwuma. That's what goes on in African politics. It's too dangerous because baby o wa omususu yes o sa abobo ya no drew now we say the distance no meanwhile no ekronimu na sanka abobo ya no so hia o because so ya congestion na wadum no abobo ya no na timidi nipa no koba bebre ye pake ye car na fa abobo ya no so abase no how do we deal with this situation because nankasa ayema that's the point adum na ayema that's the point and your transition hwe han sa se emra ye mra daku ebedi wa wo she coat ese say ye dwene sa na ma wonye no ye bisa question say how do they come to this point with this law? We have to ask questions. Yes. Wow. Ni bisa mpo say kofo no komo union omutua tax no the volume po ye saying these are some of the legitimate questions we need to ask. And it's in a media maker say I will continue to support Yewura Kennedy until he become a president because we need a radical leader to change things. I know. Back can the pain na make baby ask meka. And this akrati sam say no there. Ya won bati there do. Ghana akrati sam ha yo. Eba hagene. But this say na me bu di chiko no a man no say obi a mfa hwe hu no ehu. Enema happy. Ehu pa. Now we 1 Timothy chapter 5. Chokonkron kan sembi o waso obi a wantimi anhwe ne fiefo yie no na nyam som ye kwa. Yes. Bema onyankopon de abusua hye wonsa wo ye gya wo ye sofo wo ye adwuma panyi onipa bi o hanyame de onoma begya wo se wo di wo hwammo se mampani abedi akira wo se wo nyam som no eye kwa faso bia ni so enti yenhwe ni ye anya ho na oka se oye nipa boni ni sin ni a onyi eya wa wase sa nipa ne ye nipa boni ni so yo kristoni a oye nipa boni ni cha de onyi ni boni ni na woti wase be ye elder na beto sabri obakra ba bi odakra winim aduane obedi winim siku kra unkosra no na koda bobo sa bede no mukosua supi bibi chiri so bere no wadi hunkomo dabi because nkomodie bi eni ho enti mombe yehwe ni ye mo yehwe ni ye firi se bra na wi ase nye se na atie no nyame ogidi we Abraham mu se ne fie die obetina ne ahwe ne fie yes onipa bia so suro nyame a o modimo fa u fie ehwe so obehwe wo nhwe pa no ekon anyam som ekon abrabo nyina ho na agya no nhye no so papa de agya no bi kan se ya dwuma nye esikasem nye eno no toda nyame o hwa adwene ni mu ana de ntia me bisa sa no obi wo a ebia ni mo ni woni bia wo so no de okay na wo gya ne sa neglect ne sa se woni bi nti so agya ya yenye ne sa etobri bia wo yere wo ma woni bia wo ye agya wani mu duro kuranti ubetimi adi wo manim okay enne akodi nkomo ama oboafo bi ahwe wo ne oyire anim kura de moaba on tese tu anamon ne wo mu nyina no ntrase enyeja ho saa na ho na ebe na sudie ena wo mu nso a wo makofie bi mu awade a o munye ma no ho ade no mu ne ma na wo
na omo person koda no ko mo fa no nchen ko pamwa eye mfom so Tofiakwa ibi creative di di wo matem say wo fati wo wisika wo pese wo boam nsamfo adanti na wo kwate ano ba wo na ba wiase na wo to ka kira koda no say ongo no fa na wo fa no ri ba a ono wo he ne ba na wo sabi wo to atopan wo dia koda no ba wiase no ho na me he obama wo wow oh yaso so nsam hunu bi sa ama kofo bi kan nsam bi na ne hinu ne tan wo nkra so nsa nya oba no ho ade Onzanya oba no ho ade. Baako bi amani tua. Wono no anya oba no ho ade am oba ne maame ne papa wuo ne natena for so many years. Ene na egu am ntimi nkire. Okay. Ono ne mama no obi ba ho de a ne ofra kenteji tirade. Oba onya dai. Ne here tan se enkoda no wo fa no kro mfra wo mo. Wono na agie. So, ade na wo yesa. Okay. Na wo de obi ba wo gitra de se eja na wo de wo nim se na eja bi ho a wo sen ko ba na ne wo ngoda no wo kotua ma no okay ye ntia wi ase nje sa okay so enti no ye kire ne ma de ejaye etumi ba fom bema ana eja se wonim onyam e ba fom a wo ye powerless if it's some of these things okay very important yeah so akoda bia hunu na eja modern mo a eno nko akekade ani die mo o maja no yes ni say papa boa de me ko school be papa oto atade hye me oto mpa boa hye me woni me maame we yese e masa akoda no hu omo a obi nka nkire wo yeah obi nka nkire na ni papa hwe no bo se no afiase atwa mpesempese na fa ntrim afa wo hunu father figure bia wo mu yes ohunu eja bia wode ne papa nse so pe na ne buafu because office o munyina ayepe yeah oh na hadwene papa ne se mi se metie de wo kan ya enye sika nko a wo de behwe wo man ne hia dabi but as a father no enkomodie enyema bi a wo ne o ma be ye bra ebi mpo ni ho no sanity e man kwada no ehunu se ye waja aha na basa nso a waja ye no esipi eni die wom efutuo wom okay emwa tobibiri kura uhwe age no a ade bi a wo ya hwe bro no so no ukotane nchen na wasofa okay na wone na edi nkomo okay on basa odi bibi wura akola nchi yes o onya mental picture bi of send your family life etie okay aha nti eba no sada obefuma obetia no no ha no pi okay because onim se nya ne awtumi ye nyina ne ntia okay na ko ba no se wone no monkomo unhye ni nguran na dua no kra nche da ntibindi ono so no de e wo mfre ne se wo de o medibi enti emwo hu sa se wo ye master so as a boss okay ahantina ya metanka se bema bia wo ye boss a wo de du boss no a wo duru fie kwan no afa boss no to ni wuram ano ye ndi boss no nko fie dabi ye ni apostle no nko ho okay ndi wo mo adidi pastor wura fie apostle wura fie no wo no mo nsom na Menim dia say we a pastor we die be wo duru fie a wo de di na Sunday mo a manager no dia manager Tofiakwa wo de di sa wo duru masse kwana no ha fato okay nya honi ko di manager debi okay ne teacher no se bi kura mo share brasin kwana na nya manager yeah na ve den why manager wasesen okay na so die nyina beda oba no kwada no so fie fie no aka na ato so enjira kirepa okay eto bibia ye tena hall a twen kozise nipa no mienu nyina beba fie nya so omo yankora omo nyini but they see a train you make sure even car kura utim kura ma track car no enti no we stop baby akura betime I can even stop the car on my phone Tofiakwa wow yes duduru am nim so wadura ebi an dent no wagina akọ bi befa koku car no wo ye ho adwuma na e ho ana pipipim na friends na dai da na dai tambia American me move bi aufre that's all right e chire no bi ka say listen this man what track car na wow as I said you protect your ma also last week make a definition of fathers as a chire ba ko chire protector as a boy your ma ho bai so enti nkomodie nyantia no nko na ye wasodie wontetie nim sagya komodie wom agodie wom ebi wo kra so timi ene omko park so bobol niema bebre na o se ewomu ebasa what paint picture bi enti mama ka sam kiro before ne abrofo hia na ye bompa ya ya ne nsonson ye ne so okay mehu sade we ewo eye
South Carolina. Okay. Yes, na yeko conference. Okay. Wa America memuna yeko conference no. Yekase ye bompaya abrofo no da Awurade asemko a. Thank you, Lord. In the name of your son Jesus, we give you all the praise. Na before so binding. When I kondo chese omutimi bompai do mu na pim from I bind you in the name of the Lord. Na brofu hwe ma feri o yo wa mo ko ana ji se mo fo so nyame ne tie ne say o nyame pesenka honam fam agya bia ye nhweso e kire ne masa ne ote e wosoro. Simple. Simple. Enti on the bia momba bedi. Yeah. Good. O man hu say obeye ba wo ye de hye. Okay. Enti wo sa wo de adehedwene no na ni nyame relate. Okay. Wo bi sa bibia enye din o bi odbe ma oni bi nso o se na obesi no wakasa. But ekwe din a abisade ekwantu mi sa papa wo yam hyehyew. Yes. Enti wonni magyae na wonte agyae ase enti onyame so ye agya wo nte ase wo nyini. Because an ya kire ofie. Okay. But broni or trusty bibia. Yes. Also no mo trusty bibia. Yes. A system ye wo tum na foul. And to see a senior suban was send a year near ma. Okay. I see a senior suban. And this just say, oh, Baba, pim, instead of saying Babe Pino, no be I be an question. Hey, I never. Near 2D. No matter 2D in the bazaar. And yet, as I saw Cabesiwa, Pipim, or who's on him was on Pia Bunting. Yeah. So. And sometimes so bizarre on want to say yes. Now moments was yet to me bisasa won't want to say. Be Miss Arano Baby Bisam some want to say, and you be some bembrena. Wow. So what you say? I said, you didn't be so because a idea what dear. Oh, of your ho. And so lovely say, oh, Babet Mosa, Nana, who found Nana. I said, why ye? Oh, Kita dear Biba, a giant near woman in Anono. Oh, Yanshan, so yet Diana no so back on Massy fancy and Mkake, Nkumudi, na ye kama, na ye fe, kama, Musa. And one a jabia, Cobwana Yellow Kitchen, a dear now de Chilawa. What shall I say? The flag my buy, I know Bero, no shall tell you for no pubini baby a walker. So. Na yengo ngona won hwe se kitchen home milk wo ho pan wo ho neja watu to be apart from akohuma bono kwambu mu a totone mani bi be fele ni eni ho na nkola no petin bia no ma wo mu anya onto ni nemba ai aware ntokwa bi ebe pie bani papa no ko kwan like okoye adwuma na oba na oton nambi ewuramu nambi tobo de ne yi ka ho oba also ntimfra ko homam wow shit just say o was we edanin tokwa mami kotena mu awe am say eja tidi ani we say ntina ede o se da bi ne so wamfa amame a next week na ko homa na meti bi afri mu o kire oba na ni tie bone oba no beda no so edu ba bi a mba da o mo so a ya ne free treatment no of course oba bi a wado ni kuna say o de ade akura ma na wonwene ho no free yes e wo be ma no modemo yeah o yes aso no so nya kwase ya ade no ye nyina ye do ne ye bedie and ye resources abu na ye ho ni tie sa be de atimata ye nya ne sa oh na koma wa boy pense sansu ba bebi sa koma hu sesa asamba kurani to fi man fan de to yaka design de yaka say yaka 3 yeah me enka 4 de to so na ye ejanu mu a omo equipo bitterness yaudi yaw etia wo man wo ma ehye wo mase wo bra chew pakura ba wasimi yim Tofiakwa ama waja ye bafom eja bia woni mo nyambe bafom eja katawire amfanche litiri mo tin le baye no bone kra no sre na omfanche obi bisa Yesu say so nipa fomo a emprahin no betima sre bone favori yeah enkontamu no ne awakae no eburu nipa mfia yebetimi adi na sase so sa opeso kire nyina se boni bia no wiase ntim fanche ade bia no ayentim mokoko ne emu ye no sunku yenim in life
Psalm 103 verse 13. Okasa sam no. Eja wode bonu hye ne kumam yawdie. Akoda betime fubo obetuma hye obufu. Yeah. Oba no no a waba no mo hwan ye obia. But the so ye nipa ebufu no enche no twachiri na ko anim. Okay. Evisa akoda ne ye wasudie na wotete no. Womfa no nu baabi a wadu baabi kura wo no agina ne naso kura woda so ye agya wo. Yes. Wa warete awade ase kura bibi besi no hunu se agya wo mfa so se wokote bia nim koboa. Okay. Once a father, always a father. Yeah. Until so be free yes. Nti agya bia o habo bitterness. Na e chopa chi kura wo se menti ase bia no. Saafo no omo anka se bre wo ho ase. Kofom. E wo agya yim. Omutumi no omutwatwene. That's it. Papa, penso kakra no na me homra. Abusafo Apostle Paul Tofiakwa ena enne anwumre na menim so. Onim se na menim Sompa drive de esua de. Na niema yesua no. Tofiakwa mate wase. Wo ye agya na utie mi a. Yi wasomne tie ni ye. De ode abetwa to ye agya ontumi mfa bone nche. Agya oni nyankopon ni connection bia. Toda kwa na obuafu se nyankopon kura te ase na obuafu agyanom so a yetumi ene ye mogya di afra so ye oyere fam eye wankasa wabusua fam bra wudi mogya fra no na wagyaye no eba fam aniema Apostle Aboboso amaye no yebekọ yenim bi but yemfa aseda kese emfa ema permission heba mixture na we permission heba center ene this drew we aba enipa bia otiwi ase a eyireyira etodam from a wo home ene niema wo famu ne ntontom awiye no eyireyira Maria de ebi benya ho ye titru ye asase so ne ye bibi mamu ha hwe gatam ne niema ekoso ti mosquito ndie no mo ane tie dada ebe wio wani mu ato ade ha adwene body nankasa enso eye fefefe ema obia hu se na nsan de wahihye kama enye de ebewie na sebe wafona toto na wonan ayese no dabi bomoden femical ne de eye madia ena ye wo permission berima capsules eye sisi hu adwuma ti manum anomanye mpatase takwa macro akoko space ose nhyiaye so tafo hono bani nyina no onya bia opjem edi afra o fechire ne hu nipa okay egu ne hu fi huhum ne honam okay na ye ka ne ono nso na brabo na so ni nyame twema nso yeah entito bribi kura o hye yede ne nkoda no so se gidie ko omo mu no omo mfirimu omo nko omo mfirim ede nsanso boni pi na eba okay ene yaka ejanom a wo mo enye responsible as a father say omo produce basic needs for their children na ni akoda beda ni akoda bedi ansa na de nipa beba wiase no ese sa na me nyina wo adwenem se e yasudie enwo sa ntonkoda na sawram sa se nyame no abehwe won david nyame nyon no ne oba ne hia wona fam dia oye ene ye ka eja odi yaw bonyon ewo ni mu Tofiakwa na enipa ehye na se no obi kura afom na oka che opa ho asem kura obebo ntunko se ne awache na enso asem da so ntim enya asem papa wo ye ja nsese suba no ewo enye yakwesa na no de de ka ho bio fathers who disregard fellow fathers and instigate people to rebel against father figures. Ejabia one de ka no nko no nko an ye mfa ni die ma ne se eja. Ejabia nya jama no. Enti o hye nipa bi ma omunya tuate etia afoforo bi a wo mo so ye eja wo kwan bi so. Okay. Chese ni nyina anya ni bunyam etimi si wasorim.
ni oye founder no ye bishop no ye head ono nko an ye mfa ni die no ma no okay asofo nketo a wonu nyina ye gya nyina nse so obi abu won wow a dangerous papa onipa bia wo ye gya na kuta se subamboni no adwumam politism enye papa onko an ye mfa ni die ma wo onko an ye mfa ma wo bara wo de umma obi mfa ma obi aha enti wo kyerɛ wo basa wo fie a wa hakoda no se ofri fie no ko suku a eba no ngoma suama obenya gya ho okay teacher ni betuma na gya headmaster betuma na gya send akola no related to such a father okay but wo ntiti a wo de ama no no say apart from wo yire kuremba eza ni die nya nko a yenyen sa ti akola bi o wantiti pa o maame ntiti o papa ntiti amonya ntete pa odi ani die ema enipa edi tumi no ofiri fia sani obu enane agya no saa pepepe no de kwa abontin fi se ne de a kire no okay sanity enti ya na me suro me so obi hwe na me hu se wanya agya ntete ya na me suro safo okay one we a woni no kita hodie mu no the slightest ayibia no oba abuse oh yes onim the value of father on tiasie eja onim se ne muduro sitie nea wafamu no ama ono so ase yaudie bi na dwen nyina sai fa eja ye ho enti oguru kakra bi obedi watem obehaw enti we nyina no ya abemu ana abaya wo kwa awade a ya no wahwe efikura wo ko pese aware na mai but duru brebi a ye ni nkomo kakra wo mo boyen kire say method na san but the principles still remain the same okay na no me kire sadin okay say ewiasen bibia no ebetwam se wonipa ne awo ye no enye nipa ne bebo awo okay entwam da nti eba na wade mu a se ankoye o papa no maame se ne atete no na ye wo kuro nketua mu nti wo mu na eben wo no a yeah kuro kasie mu kura obi beba wabra bom se na ana eja wo mu no betimi abo se be ya betimi make a right choice nti ho ensesa unko andi me fanto he na omo inspiration okay otimi ye nesesa we nti nsesa we ye ja wo tum futuru mi hu twi weda menyusu je say we instigate ni pa say ai say we takra wo jam tupa bi say oti obi so atua politics for the tire side okay very bad e ba na say unto tutueska yeah no ma ye kone ko kase papa Kennedy wa ye we kone ko kase bawumia wa ye se o kase alankashi wa ye we o tutuesika ngran na chese na mo ye sa ndie faso mbonya friso yeah edi emfaso na mbonya edi friso we sa wanya japa enya japa pa no enye nka yenye ni pen se nipa 12 no makofa nkrata modo so kura dodo dan se benden dodo amembo ni yakofa to ye hu so ni suban ba kono no obi antimi nka obi akasa bo nhye ne yam yeah what you say don't se sankrata ngongran mo nyina nipa 12 bonte mo wanse na mo go contest contest no so no manipulation obi enko tinti mo obi ansa bia fili gadochi mo me ento aba me hwe ne omanfo pe simple ano no when ngongran we wanye we say na bi kurati mi eya na manyofo no mo yo mo so yi yeah obi o ho a aka kuma bi so wadi nkuni bo so ama oba bi abọ wakwem o chada ye niema bia e de hu bi tu nuru nyina wudie basa anya ya semo aden e de enko tumi ye bedi mu sakura ye na mode mai dabi je na mode mai e kom ya ahunye ya kwamboni ya ne titim e na metisa na onkofo no ayi amanse embem yeah no money abra fidie so da ba ko se an woni obi o tie fidie so fra man hye dan so kwan won ka ho asem nam se buo mi ana me fra man hye so me fam de ayo bo na me bo amo ani na ne on wati anu onu anka ma no ho wow over 30 years kwan ko tese ade edi anko dem futuro nko anan se matese amanse fam won bebre ntimi nkwa yie ko se kwa na se nti omo hwe ne nyesa
wo mo ni mre na wo mo na papa kana diba ya hwe ahwe hu se ho no ya be na asphalt ya mam why okay ma be na come na okay papa yanko ye betimi de be mienu bi aka se oye neutral ewia se neutral bi ani ba bia okay oh e tuntum white simple there's no neutral say ya go for here ya ye neutral be Tofiakwa ade na nya na nye yenyi furu onfa foforo mbra period ade na yenye ni yanko ya ni ma se neutral onza papa aya na wiase ade ba kwen ha adwen ye say wiase obi a opese o kan nokore no ana afoforo fa ne say na politics a wo kan no ne even asori mu kura na bibi mu no neutral no ayere ana making ayiri na nipa mienu gina ho a ayiri wo yi ba ko na re ebrubre bi menim say me ahwa na asofo na abomi ayi onya babu mu na I say o kan say me do to fi be so kan babu che na nsen papa da bi o say asem me be babu ke jam na ya asem yo I say me do Jacob me time eso ai wom nyankopon ka sa good ara na nyame wanye neutral mami enu mu na bi nyame kwati mi sipi say me do Jacob eso de me time no de baby so na ni gina ne hihye paso paso ye yes ai sanity enti no agya no mu a wo mu de nsem duadua fufuru trim na nipa nchem ye basa no enye papa okay enye asem sia agya bia sane obesi abam wodi afanu no betrase no sane obesi akon asem no e masundwe ba okay eno ne awrade hwehwe fere gya no mo nchen to ye ja o makura problem ba sa hwese ukomu a problem betimi asolve etumi e wagya yim yes a wo ye no kwafo se agya wonya agya wo ne ntitie nti no asa wo hye takra wo gem asa nsekuro ya wo de na wura na kekani patiribum dabi e basa sa agya ye no asori wo man marriage committee obegunu obegu awade no kra sasemba ne o manimu a no ene ngongona chese mo sori so a oni obeka kire oba no okay Tofiakwa na be man so ni oka kire no ndi mo awarefo no mo ntemu ho aseda na odo na yadwuma na ono aso na tim so ye counselor odi bibia to wetim odi bibia to wetim yenye ne sa wow be ya na party mu ne mu dedede sa party na sundwe mam da na bisa se na ti agyanom ni ho I don't know se basa happy de za de yo za nti nipa ne bi ho a mo nche no so agyaye no onyame hihye se enipa setena de tiwi ase nyina wo hwemu afankese no egina gyaye so okay nti ne ehuna mane wo ewi ase no owi ana de ba ko bi beka ho na e time no na afi de me ya na me fa course na kakra nto wi ana ade no hu ne amfanka ye ba ku de ano ahio ejanum a wo mo hye wo mma abufuo ana mo abuse wo mma I think say Ephesians crack Ephesians 6:4 Proverbs 1:8 shene mbabufuo titi nipa onyame de oma begya no adwumam abusuam enya sempapo gana fam penifo shene so nehu wo hini bi yagya wo titi ne nkofo sa ye nana womba yo so domam yatuo ne jai yes o jingo abusuan sase no jingo fonsa no satunton no ye ne se no fa no eze no eh ebi o kra o fa nom ni abusuan kra o ma o hima de no ko kire o kusa ye kromuwon asemo na sense bia enim so atia otoko hina pusu no yes ma hu say wani ko I say hey na me de me na de me ni no agro ti me ni na chipa e ho ye dead ma hu say wa ha se tu amanfo bi na wo hwe na ni ye mienu nso na ni ye mpempem yes na so ye mienu nso na so ye mpempem ne ye koso santimamu ni na kiri nyina onim yeah na woni ya no wanhwe yi
near flow da kuwa. Adana Sambato. Would the chacha obeko so the chaluati bukubi. Hey, I said, a gentleman some media for be awo. Yes. Oh, and you're fine. She send you create a so a pakemu body was so nefe. Nefe. Near him says an adbedi. Dabi. What you are crowing, Jay? Ah. What to two come conditions is so. Nananjay, Nananjay. And you. Then Memway so many namweni. And ne in crony be wha obecono. Get to Sunkwa. Memuan Kwafumo. Getos. Now you're hinny. A dear na uye ja ube to me a yamo chrono. I'm a near master. You're trying to buy. Pebibi ya ubet mabua a bebunu yano memua itichu. You are pemwaka kra na mania matimi aye. What's an anime can say? Wo bia wo yo hini. Wo betimi do ho ato aban so sa aban modern bonti na me bi wo betimi ba tiafi nko ade mesra meka wo bia anhya se anya ne tiafi. Mo me yemfa ntwa aban. Yes. Da benda na obetwen say MP be kwa kopre tiafi nso ye kopre. Ye wuri enka nsuo de enka fan ekwan de enka ye. O nka no de ne nyina de no atumbi. Na tiafi besi aba se wudidi me ya wo yefunu hawo aba ko jawo na ya. Ano so ye twa aban. Enso disi ye twa aban. Esere se ye sra aban no na ma no enye baby nko ma ne meme nyina ekoya ne ba ko. Na wote wo. Sa se muwe kra ye. We wa hini wote wo ye dey. Be say me bomba esa sa tiafi se mu ko kotoko hini be tutu hini be ade tiafi. Ya de bobro. Ahindie de wa bibrem. De wa hindie de nanso na himfu bi ababi umbabi omufi. Ne ha me ne se kane no ana himfu no anko sukuu no na omundu kuredie a omde sum santeman na konkan sin na yi a omu yakrachefo. Ano se basa. Wo be kwa kane me se wo kote se ye ketetwini ye bruso ne ade ne se na na transa ne edi asem. Yes. Ye di asa sika nso omo jin kakran na fe chese ne waka ntamo no de bebo so ne asiesie mu ntem na ye fe ene wa hini bi aboboa no udu hadodo na enya sene o asase pepes ene nkofo kwaje abusiafo aha na ene ejanom enkomo no ye di si maybe ahoma na ma but maminka drinks 4 bi ho asam nkyero 1 aperitivo toaketua bi nanso nkonya enane srade a ewo nipadua num eboa wo ema emoja wo se die furusane wo nipadua num no enhia se gise umoja no akoda wo baabi na stroke de ne ho abegim anai bia wo sugar no kwa na ekosoro bomoden aperitivo bedi wakagina mu ye wo mizo no ye wo drink eno no ye wo mango one ena yesan so ewo mixed fruit ene ye party bibia ye de drink eye no obi ase eye mizo ena yesan so ewo 5G ekura niema kase enum ye wo guarana wom grapes wom grapefruit wom ginseng wom green tea and so san niema num nyina no ukabom a eye nipadua no mu adwuma ebia dwene no mu ema niema timi akekabom eye courteous marketing ena akofa aba for 0246270221 0246270221 na emwa uwia traders charcoal powder pebi na nom ode fagu nsoma no pa fagu nsoma nwumre emwa wo uyo obi a esusa no boritre ne de bidie aka ho na ne de wodwa so nyina no pacho traders charcoal powder ne level no wosoro bomodin na pebi na enso emwa wo nipadua ne 0243 943 413 0243 943 na emwa ma bibia entimi entoto na kwam se sei de mabia homa no 0551 931 0548 931 ene janum nkomo ayeboye no de na won so pese o kanemom ene me commander baako ene eye na woda omudin no edu okay edu am say ne rank no eno no ha ne din de Alex Osei Boama yes maso panyin no ti honorable
nyankopon hyira wo mrantie baako a ne modern mo so ani e wonyamso mu onfa na no ba bia ni sesei ye de no aba ase on fire service panyin se ona second in command ewo menhia fire service aha nti oben opemso e de na kire se utiri nkwa tinere me sure se oben bia ni wadi pa na nyame nko na me de ma wo wankasa unua Big James aha ono nso ene abusua ni nyina ewehye wo ochena awurade adoma menhye me maame ba koden oye me maame oye me bibia ye friend Beatrice eni one ne ma enyina omoba ba ye friend Vida wa free mu ochena ene ye 1 week na oye me wife panyi enti abusua ni nyina no ye mamu nyina hyeden nyankopon enhyira mo yenkwa ahoma no so na yenkonkudi agyaye ho enkomo. Hello Tofi Obayima. Good evening, Mami Ntio. Kajo, asema da kanje no popa da. Ma no mo pesa, me tu pesa la disi. O mo pa de sa bonti de so mo wa system. Yan ni sa de me ko kama shine no dia no don pesa. E ti sa de mo si me ma no fo ho pa. Ba jo to bo asa wa kan ya ntini wo se de yin. Hello. Wo se de yin, asem na kan ma ntini wo se de yin. Me say, ma no. I'm Saturday, Sunday, no. You could do a topic, a test of home, and I'm just adding the system to make fun of the animal. Can I do my man for you? And I'm going to say, a man, you're near 20 dear of fear. Oh, that and dear, why you two are for you? I said, that's no kind, no. I said, you see, the Okamote. Ah. I saw si be mani yi sika to fie no pie o se de on so on fa no adu dem an kita odi ni ho mba jo Mr. Biani de makom ne be ma. Hello Obayima ohene. Good evening Arade adom pa cho odi ni ba bia afọ musu. Okay Mami Ntio. Okay, Mati. Hey, I say more. I don't know. In the line, see, I say, "Emu inshara nye clear." I am one. I wonder why. Hello. I said Tofiakwa. Hey, I say Papa B. What's it now? Or your gas over in the top hand on now about this. Shisha man. I saw what you for say, over in the top hand on the moment to go on Quantum Marcos is the wine. To us, yeah, so. I'm not some police station next to okay, do let Papa across the phone. My name will cafe, the chairman night and agree. Omojisopa. No, baby, Papa Kaya, the 18. Eye bere ma papa no mo a o ma benye mpinifo e wa adwumam na o motime ne o madwumafo ni bida na me yema seme so obi e be pa adwuma o hoda ne nada eni munyam na o kana se eso atio eni munyam so se yo nkwada no kro huwa ebu asa wo na wo ye adwuma wura wo na wo ye de no a flat yes remo emudia yankopon dia ma yese eja no ye maintaining ye pa na ne wutwe makono obi ka ho asem papa na me show and for master of Tofiakwa so aha e kwa ho me na me ni hwe ka me nkasa o de ye na wo ni de wa ye ti me nkasa. Hello oh say today bi no ha no o ma kwara boni o. Hello. Le pastor ton pastor America say. Just one I can say. Le pastor me din dey say I'm free preacher for. Okay, Mami Ntio senior. Okay. Mo program no ma follow ka na. There more can say a man should go on ma. Omene me ma no. Esia na awo problema. Me scenario na me ma me nkofa
me no ba wo ama oba na film no akra no eko mindes akra mi woni da who's not for them frame like almost frame musemika akon kan no again no e no ka almost no fan no sisi na akra ni na e dey asem no be akra ni nasa abusua no emmeisa usika omuhu no a unim baabi a abusua no wo unim suku akwada no ko unim baabi a udi sika beko baabi am dis kan ko no ampono mo no network no e ba no pa be 90 kwa na ko do ama no akudi e plan na wo e frɛ binya no Bema tie asama okay sama me no sabe wo ha ne baabi akora no a bomodin say weekends wo bekwa akɔ hɛ akwala no why never so much hello Doctor, good evening Obapa. I want to say that's some program there so the pa that's it. So the Yankupon Slamo. Now, a man, no, it be no more. You know about the war, and so yen sheba. Yen sheba. Many baby be our me and send yes, me the master motor, come answer. Then our mammy and sa. And then to pan and yama before Basabasa. So what about Homaka, why, yeah, Diana? Woman, I'm a never team you cry, was we pushing ba. You obey your one, and yasam ketua. And to this arm, I'm an intimate say, Ebisine and Qualano, so obey a day, so obey a day. So this year, Duma, Umbuko school. Confirm. And quality me said that I may baho, Mamma Ebisine. I know Yamiadum. Omunya ba penyini ena de mienu kosua adwuma ena ba ko so obesua aka no so kata enti mema binom bewo na so munim ba hye enti Nyankopon won hira da won hira won so ye da se pa na enti ma se ore meka ewo tofin komo so medi hu komo oyo oba na asisu a sa me catch was papa tu me fo catch them say enware oba wajimi o ka kire me nua ma say enware be ma wajimi ye wo be ma bi wo ho a nsese wo ye oba opene kura se woni ne beda na dwene nye na woni wo kwanyem ade na obeti ma ye de abo a kwamra no me be ko a I know kwamra e ma ni bi adwene nye Papa Tam naso ye na baba tam naso na ye sorry so ye beda o manfo nyina se kosi ada be ye agyanum da yeah enti ye bese ma agyanum nyina happy Father's Day in advance yeah Apostle Emmanuel Apostle Randolph ene Pastor Nana Kwabrakesi ye ma happy Father's Day amen in advance you know agyanum nyina okay ni ebefiri mu ababia momye ni nso okay asetrem wedding yeah nia ubenya no nkyerese bia oyire no mambu a na omubu yeah niema koyi a e wo se nipa betimi ayo momeme omode ni ahyehye hu ye hu krai okay na se tie bia no ebeye yie okay kakra obi aye na famu dia mate Apostle mpacho me da se enti memi kodi Father's Day wo amokomo ho be ye de na we adumas Sunday obehumu edidi ewom cake wom mate abuziafo aha ene edi show no esi shano nso awrabna one afiatri mude na alumbia omada roma ene edi show yi ebre o medin ere Tofiakwa Nyankopon kan ho ye besan so ahia nyame adoma wo kina ye bedi do